Aini topik hek ma plenary ortho je puila plenary manek ma chung football ba cricket je kuno competition o thana inke puila chini within the team o chini plan now spole goalkeeper onai spoke defense o tongnai spoke bale mangle team asu side spoke bale ya thei tak nai spoke bale wicket de hi mak mai abudi ma tonai namle planning system that is called planning ba plenary amboya chung to 11 zona ya we are lakhs of lakhs ti prasa bono tu ya zona inke chini session nawo abuni ba pandamo tini ai ni topic hek ma resurgence of indigenous people through thansa ba thangha bo unity o ti pramothani activities by shortcut o santha ke ti pramotha ni thangha bo ideology o ti praijoni ti prasaro bo ti pramotha platform o msa jona NGO fu jini participant tong ADC election fu sa participant tong ta bidan sabha paye ba bidan sabha chiyo jini performance ni mutabek wo jini ti pramothani support aram sa bang abuno sa mase amo pandawang pu computer ya ba computer ya pandaw pa record exact figure lang sia arpo ai ni bo 26 mas ni experience wo ji ang manu abon sang samchu ake Maharashtra to busy talking angke tinio Jini uttor side be tongnai bro ang to damsarani uttor side be tongnai bro ke jini ba medical facility ong to education facility ong to jin ba close haring ke bukti chung mathang chung silchar mathang hoi Karimganj mathang jini tiprai joni phose bro jaga thang chung magunda mathang for medical treatment ake bukti ke jin ba distance close aro jaga na chung mathang an ba ang to gorib sa ang to bene Mumbai Kolkata ba o foreign ro thang pore jama yang ke ai education background silchar jaro no pai jaka abo pandawang silchar tungye pore ha 96 chio 2000 jorang asamo tungi toye pore wo abo bayang TSF ikna ha apong TSF bo ya prepare ha ni life wo ai student jibon ang matang biya TUJS ikna ha apong abo si asu bini kahini ba breke performance ke abong sibia college pore fuang NGO samutaw binim sabe pa nagara ono support keo dimasa student support kya abin keta samo khasi student ono support kye silcharo 100 moyo 2009 o jokhon Mizoram o 1997 o chini bru ro no district council saime chini bru ro Mizoram habo district council ma saimo ni ke ha karole kmainke abo jaga wo bethik discrimination choleo nung rojile chini ha se ro achai ro na ras khe tunai ro thang tunai ke government facility lana inke chini mung ba ke no ma soinai abo bandan na o tao naide chini bro ro Mizoram ni first kam ni phaine ro e kali Tripura jono bro masio lalvia thangi ma trek ma pui masio aro riang suiro ya bru suirak mami phet male jo to krimle kine phet ma krimoni wa pandawo thang tole na government ni facility level khena pandawo bai dota do phano haya phono aba jaga bro suppress nge ma tongo inke bro sajeman bubagra samar ke kriye sabsule tongnai nije hasakao thang to pandawo na salhale khorang tuisadi thoike thoya thangke thanga aposasani mai theno chung dabi make nai himo dekhe ye Mizoram team bro tona ro khorang tuisalai ja kintu bad luck khorang tuisai phono bro le ko ba dormo bu thanga aro kono hindu kroi joto se christian slai bu tong open bro ba ye sorkha bu bro ni dofa bu bro ni dormo bu bro ni ari tui ku mai kaudi inge ba kawi sing bro pa makai ja dabi kapno success ya second time of year 2009 bung tramo jarjukima 18 years old boy scam no ke ha miscreen criminal spobaha sia bung thang ye kau thai khoya bung kau ha kau ya bo jaga bo do samaya riang ro 2009 no inke abo jaga bo riang ro do samaye second time 2009 no ke chi bro no has scam ni no sawe ru khle pia afong third year pore to my god tini ang po ekjon bo level sobai tongke ang part of a community ani do phani ro khani ba pandale ang problem solve khemaya phano ani kaute samai ni odikar tongo hiya ani tinio ti pramothano 99% ani abafu ni songbothon afo bru student ang vice president silcharo afo ani yudam joto chung pala ke organize khiye all Assam tribal songo dimasa all Assam dimasa student union all Assam khasi student union Brau joto naga student union no nangkhu ye chung whole Assam bo Silchar district koloriye whole de deputy commissioner thiye chung deputation riye apu congress ni amol abor ke chung kheha ar phono memorandum jomari po je khepono kintu violence le stop tha
Arpo je 1997 chiyo chi bro staying klaya to mo Tripura raijowo abo kintu solve khemaya abo ni ba pandawa mi ani je clip video clip chungnu ha Maharashtra ni intervention Maharashtra ni performance Maharashtra ni dopan saka hamya mong abo ni ba pandawa tini ang doli riang 2005 kya as a student hisabe joto no to ye arpo abo problem I could not solve tini Maharashtra production ni netrite bini leadership by Tripura raijowo eto 25 bosor 23 bosor staying klaya to mo they got the chance to breathe in. They got the chance to survive. The Bru people in Tripura from Mizoram and Painirao, they got the identity with respect because of Maharashtra. Aboni baye aini salam, aini klumong. Maharashtra ni sakau tungai. Ang abo I'm Christian. Ang thika ang no to hako they will bury me obviously. Ang hako thampu joma yes Maharashtra. Aini Bruno abo pro nang ha abo lain ti tungai. Aboni pandawa Maharashtra nang second time hambai. Aboni ba pandawo Tripura Motha has taught me many things. Ang 2010 jokon Tripura paipuo Assam ni Bangla bai Tripura Bangla solaya. Kaita de saita de samang wasu Bangla mayam cia. Ang oboi nogor cinu das in obarato. Engka bai minoti de bon masoi Malaysia ka brom sarano tuition pro. Abage jole je mai chalai photo oi monai tharuk tui de morang cia nai sama tong kamlang chai tamo tharuk. Ang ko to phai ko se hiyo. Abage sale ko to Mane ang sane mo ke bo jokon chung community chung palkhe tung ya hinke chinim khabu ala dang yeto mkoi bai jokon chal thangke khapang bai chal nai jung jokon palkhe tung nai mkoi bai nu lai nai khapang bo palong nai do phamaya chal lai nai chuba chu phai nai yomong phai nai apo se freedom mai nai apo ni bau ye tinio apo chini Christian ni Bible ni gan ro song ro tong ang khna na yo asil apo ke ha gan tong tau pau tong kha Am jila maya, marza mung am jila maya. Kita tahu knate am jila maya. Abon pandawo, sini mind open one nawo, broad mind one nangnai. Let us be flexible. Chung consider makanai. Trek yake chung ma. Let us not only look the black part of a person. Chung bini character hamya manota setatu kedi. Suppose that for example by monihar masane. Just for example by tazoli dito. Just example udaharan. Monihar bahai sible hai. Don't never look that. What Monihar has contributed in that Tiprasa. Monihar Deborma Tiprasa etamo khaika bini good points no se chung count ma khenai. Abong ka che chini dol rau nai. Aboni ok pandawo. Chinio ang bo open up ang Tiprasa phaika. Bo platform mai ka very prestigious platform. Ang bono sonman re tini ang Tripura Motha join khemon karono. Bang mai Tripura takhu. Jebruk bang jibono malai ko malaika kau salaika tinim chileha maya chalaika. Tripura Motha has given many things. Tripura Motha Maharashtra has taught us how to love, irrespective of all community, irrespective of all religion, every section of community, whether black or white or Msikhana de Sitra, everyone is welcome on this stage. Everyone is welcome. Everyone is inclusive in Tripura Motha. Aboni wa pandawa, tini bo Tripura Motha, bo emon jaga, angno hamyak mung, breke hamyak nai abo jinis tangno fungha. Tini tre keha kau ang masanai. Ang to asamot maximum time ang tungye to haba. Asi sondanga khnale khnaka apo we have never experienced. Angle asi sondanga la cheko ang 84 wa chayo. Inke takwo jang kaijak phaye Tripura Motha che o asi sondanga haing kha joto khna. Abon bayek maong bikerangkol sarno bikerangkol angse Bijoy Kumar rangkol likhna. Bah Bijoy rangkol Kumar le Blombrok ni top spo. Blombrok ni top. Bijoy Kumar rangkol is very dangerous. He's a militants underground. Naro zara students sikito nang bro no po kidnap khetna o naro hostel mane school ta practically no wata phaidi ai babu so ama samusao who does not love their kids now host shooting po hostel tongdi bikerang ko soni dol khna ke bro no sasule khakmainale blot na o are really ake sao kintu in practical abuk mane ang sannai me pho jinis no never believe. What is for without proof, we should never consider that is truth. Abon pandawo tinio, I am proudly, with due respect, but I am sharing the dice with my sir Bikerangkol, where he has not kidnapped me. Bono kidnap kiable. Abon boye beniko by po himojinistano, sung knaneya. Boy plus ang tini pati bono sanayo, jetin imsio. Ponala haise, doknale haise, himaba haise no, jipono takatudi. Kehani pisonyo backbiting abo jibono chung khenai ya ambaya ang phainai abo Maharashtra wo
out of political experience ya. My political experience this is the first time and this is 26 months old. Abar pandawo, I have no idea much about politics, but in politics there are sweet as well as bitter part also. Politics so khabo tongo, toi part botongo, both we have to taste. Abar pandawo, ti pramotha, jokon NGO start noi tu po, corona ni somoyo. Sakit cung door to door sini atau siram song sukobasi babu song Mongol jomatia song bang macung ponco sadam jomatia song beroleh paisi paite ya puila abar ke cung movement khailaka din salsa o ang silja pore ang asam tu puke numbro ni pai ke ang le Tripura Raja Hani imasau Raja Hani ke joto siu that means Tripura jobre ke siau patene brok bai Raja ni ha yes nia o mden si ha Tripura ni identity ke mais nia Rajani ha, amai cung joto rajani msa, rajani bongso, boroni brok no cung, abu no cini poricoy. Abu pandawo, cung abar ke samung tanglai ye. Cini ataro siram song, cini Ranjit Sani, bobini khas bok to brok. TYP sini movement no, ang po bungbai palse ang po join ke ha. Raja Hani brok, doli riang, kintu I have never seen who is Raja. Ang jibono nung yako, then one day, 15th of February 2022 2020 ni 15 तारिख February महाराज नि राजबारी प्रथम बार आइ जीवन नु फाइक्लाई लेखा गाड़ी आउतो कुहा रिजर्व लखा आरो जुं सब जमातिया तो रियां तो केबो जुं सिंलाया मासाय गारो गाड़ी न चिनि इंट्रोडक्शन खा आबनो थानसा फाइलाई राजबारी नुखा आफु से प्रथम बार राजाना नु आफु आं स्पोर्ट्स मालायखा रंजित देबरमा सारबाय मालायखा चिनि EM अनंत बाबुय मालायखा विशु देबमाय मालायखा Broinim sigas boy malaika mira yang bay. Dini ahano mirami je jaga potong to angkau buina masanai. Amo pandawo no di pramatati inti WT wa fero paidi nuno bokabo bo station tongye. Abo dikhe malaye Tripura joni jotoni Maharashtra na khurei ma bro ti pramothani warrior hisabe prothom NGO sara Tripura ni bro no invite kya. Apo chung only maybe we were 53 around. Ngapo chinim sio Maharashtra no question khaileka brefu kai jangnai nai Ranjit Sano sunia da sung leka kancam pun bro do. Inke masa bro ke high pressure ye fit in kapo. Then I asked Maharaj, now ta ubanu CAB ni andolon khai tungo. CAB ni andolon pai kini ni nahi mung tamo. Ang bono sungka. Then Maharaj anok masa besides CAB doli CAB is also a part of CAB ke ha andolon ma now ni tiprasano ro tipraijo now ni ha ro now ni tre waisa sonman babeo. Now ni style ni ba panda now ni identity ba now ni survival ba na se ai ni bo CAB bu kasamo. Ai ni next step bu bono tongnai now no sonman ren mani now ni odika lo somono tre wa phero no yo ya phai khun am pa na se abo sai ni future ni andolon ni Maharaj saha. Abo ye no ang kha ka ye ai ni only question no Maharaj sa pu answer yo. E borek mangkha ang Onimesh Debarma ta chini brom na LOP no jibonon uya ko khibo khaya ko. E pore rasbari phaile jaka beano so abo chini XML Onimesh Debarma ang sa chubaila ni khemo se potam ke corona kriye jubo chubaila yang no khlum khare ke. E ta o khaya ko khaya to ka bo. Ka khlum ka pa MLA ong thang ke tonli dang ka hai ki sible ko yak sa chubaila li mo jamalaya doa ko ye dosar ye hamba hi buna hu chuma thang layo. Kintu abor ke salary buno din sa sai ni constituency bu chini jaga bu bunot na ye bokti taro rekha chung silai kha. Inke abor ye no jokhon chini 5 तारिख February 2021 oke Maharashtra ni Malanchini baso chini tipramotha poila pati ungya chayo ardaria na moido de to 5 तारिख February 2021 Malanchini bas no klawo Maharashtra ke satung tolawa sakokotor ke tola chuk tnya de afu no poila chin tipramotha NGO party ong thangka abo pandawo abo NGO ni chi movement bai party jokhon po ta sa chini poriborton umang nukha inke jokhon party ung phuke chini bro aste ta sa strang phaika o NGO to NGO chakri bu maya bokri bu maya abo tam khaine ba parliament thang bo kau samaya ke o delhi thang bo kau samaya ke jokhon party buke tru phailai sapaika inke abor ke chunu en uye jokhon party ung pai porewo edisini nirbachone sampa buke kmangkha Maharaj, if you permit me little, I want to say. Jokhon aini experience ma sanai. Nirbachon jokhon aini buke, aro Omorpuro sponori lainai, hogra ro propose ke doli riang no ride. Broinu bu chance re nau.
Sini ronjit sa doli no ready. Sini LOP bungsa doli no ready. Ano sa doli don't poke your nose here and there. LOP ano sa po. Sini brom no ni manik ma. Beni jaga hai po hai babata sadi ni jaga nung brotong aro dian dia nung samong tang di heno sa. Abori khongye mungsa karono Maharaj bang kichu ta tax khaileka ani bed luck ani ticket cancel ya thangka. Cancel thangka sini dol raw te baisa phaithani Maharaj no khoma saini phailai pika. Rajbario phaika. Phailaye apuke mangtangka chungbai patal koinan dol airline soneng tangka ong tha nem phuke Maharaj anosa doli go now you go speak to patal in sao hai ang to patal ni team ya why should I speak to patal ang Maharaj no saga Maharaj ya sambre ye kamsilik phu chungi tong o duitala sakawa angka saka Maharaj nung Tripura jo achai phaimole nung bibu kumari bai kirit biktomchin Maharaj ni boh wo ang Tripura jo na hai raja na hinu achai miako God has sent you with a purpose. Iso no Tripura jo Tripura sanim siyo. Keha raja hinu no hoimo. There must be a reason and there must be a purpose. Abari pantawa nu tinio toino po hor khemayo. Hor no bunu toi khemayo. Nu patal koina je jaga chandini ri ano hoika. Aro jaga chuse klom toi khoye brebe club cho hotia sa chung feel khema jaga mangba ye patal koina dora than nang nai. Ai ne abo su satma ki odir ka kroi. Abo pantawa abar ke salaye. Chung aro jaga kuna muha karono isor ja kore mongol jono kore isor je khemo kahani ba sengki ba patal koina ni krai thangka ulo inke angno ria phika abur ke chuhi laye ronjit sarbo angno continuously guide kheka bo last dino je dino bud unge counting fu ba angno saudoli nini certificate ro nu to pai nai nini certificate ro nini kamsen sin da to di do unge ke boy plak sani nini certificate no laye chi khor nai si bono guide kem phai ni hisabe angno onek ronjit sarbo guide kheka apun ba ye I need heartfelt gratitude to Ronjit Sano Hambai Mario, Sin LOP Sahib no Hambai Mario, Maharaj no platform rimon ba ye. Maharaj has groomed me up. Maharaj ano tui sakha. Politics only. What is the taste of politics? Both kahamai kukoi in share politics ni taste no. Ano Maharaj prungka ano taste kereka. Apun ba ye ni te we salam. Inke politics o ang sawo. Somoy yo. By sindu koina be ang broimang no pasong ke khuk khusi ananda boto experience both politics o hinjong tungmani. Horbo je chongmori chakhe raja chacha ang je chong tini ang rangja kola imo thuye sopnon khamai khe ang kuti potung nai ang maya chongmori chakhe raja cha heo chongmori no jibono chaya onek somoy chaya e dormo kaijo 100 bata heo abo bai sindu pasong maya ang kono mote pasong jakha er pore na wai so enai de chung 18 jona phaika noni bisas samobai ti pramotha 18 jona edisio phaine kebo wai sokmaya apule chung blindly tao jara tir thungnai ro bo number no sure tir nangnai chung ni chongmaya arphono ke ha bisas bai tir chung kaulayu ne tir tayo habodoi no apu somoy onek bro jini kormachari phongtho bisese kormachari khikro nu ke bus amkhro hoyo umkhro nu ke khikro hoyo abke kormachari bo ungo baksa simbro bo ungkha কিন্তু যখন chung silent book sabu ke bangwo যখন chung ti pramotha 18 jona phaipe pore ke chimbro toi shoye phaye Maharaj ni performance ti pramotha ni performance nu chini bro toi todoi ki toye phaiha bonim siyo abar ke monim siyo যখন chung administration of phaike বিশেষ ke claro 17 of them men and only single woman now why should I de I be so no why should I de claro 17 jona ang sang chok broi aro ano IBA bilum nai kaija ya sabotong Rajesh Babu Sohel Debojit borosa ano IBA hilum ye ador ketu te barbage joto kaija mane ang sanai make bosi social media podirok sawo hina aria jung politics o phaike club ai brifo palma kanai club ai broi eksomi hok chupong nai tini ang phonamma ang dai phainai mopo dai phaime phongnai tinim saino sanai ang nile tinta so phainai ang so phaime phongnai kintu lot of cooperation understanding bihi dim sainim sia phoma tongnai jinim sia bo ma tongnai kintu je 17 jona men ang only women info I always receive love and respect cooperation sini team nim sia colleague nim sia bo ang support ma ha ang waya ai ni colleague rono bo hambai jinim sia onek some bro ba waile sulai to tungono afa bisut abo chung khawa to ene ya waile sulai mono it is past let us look for the future you can turn your back only one foot I can turn but if you look forward future no inke miles and miles until your eyes go to the end of the
side asu zora nini future tong chini bobishot tong amo pandawo chini imsio ke ha platform ke ha party no tuinang thanai ke chung bet thake jrom simo nangnai patience nangnai respect nangnai discipline nangnai ake Maharaj sawo party structure be khong ane nangnai ang to party experience hung ya chini LOP song BK sar song onek experience bo atoi nong khlumung ya phayo Raja Maharaj 7 bosong buti bong andolon phaimane tini Maharaj 45 years songka brown ang khlumo ya phayo browni tulona keke chungle just buchloi siko chumblai phasa achaya ko amo pandawo atoi sona hambai mario chini chairperson sono political structure ke break honai khang jasam chumo ke it should be a pyramid system head was sabotongnai party ni chairman below sabotongnai committee party president then secretary or vice president aborke that should be in a pyramid system Treki ha sumo ke kma abor ke no systematic phet nanai party ne rule and regulation party ne constitution ne mutabek go chini party choli ha singke chini party ding clock ke thangwana asa kheu aboni pandawo treki ha sumo ke bose chung hogra pod rike khaksa buak ka ungphono ta koni kai khaksa buak ka ungphono ang ye mung khablena narang no yo sisu yang ang no leaders naka buak ka himpono ang no manson mari ne nangnai ang no ya ai ne pod no SLOP is to say abo pot no chung man soma rele nang nai chung kau khna le nang nai abo ka se pati le rak nai zemon tau TW phong to ko ni kok ba khaksa khunju kakak no chung ri phono hai abo phona bu ma sible abo sija takar jolan si abo no man soma ri abo ya bini se no se chung respect mar nai abo ka se chung future chini ham nai abo ka je tam chi moni abo panda YTN phong to TW phong to TISA phong to Ti pramothan phong to chini party structure pyramid system mong to plus bypass ta khelai di chung chen no sonman riye chung systematic babe from grassroots level onwards ward wise jemon ta Maharaj subzonal level se party committee khana inke subzonal level unke je what is according to my view go to subzonal wise no problem VC wise so ward wise primary committee jodi se go thonu asinke grassroots wo yaru ro kasem phang kasem dei bang kasem blai bang nai thai nai abo pandawo sini ward wise jodi se sini primary committee khe ha inke tre chawa no yang ke ma hayo abo pandawo jang ba sai tonga time to 10 minute singke bata lautana chung Maharaj tongko chin LOP tongko tre BK sar song tongko party ne constitution layout unai rule and regulation chung joto khnaye chini miya samo tini paunai ma mkha phujunga angka chaya angskam bosaka 16 tarik January bubokau masaka miya samo tin paunai ma mkha pe prumang ka chaya tinio Maharaj ja sawo sini hograro je sawo abono chum kha chuye in practical philo chung abo samo tangma ke bethake chanai inke atre ke hang ka bonglarum chuo suppose romde for example sini takarjola just example takarjola ni EM ba MDC ba MLA phongto tre kuha constitution thangye interfere ta khetho boy humble request tongnai angle I am against groupism na groupism jibon khatung ya I am against politics bine politics nimsio politics thungkela angle abole cha ya suja kau abare pandawo ti pramothai sthansa chini ideology equality respect for all aboma tongnai aini no khungwo aini constitution aini next time jodi se chance mai ba chakeba ang de pasonai fail dungna abo bain slip dana abon maya ang no sujuk riak to aini constitution breke sajai nai abo pandawo tre kuha constitution thai interfere khema ni tongla hasingke chawa no yang ke mahiyo inke ti pramo chini Maharaj product kisur bini ke ha good quality ma he is a man for all bung joton by equal joto he embrace to everyone bini dok abo joto no phai kaham abo pandawo tre ke ha Maharaj no bang request khemchu we should never allow anyone meeting you single now tamo hi angke chungo ang saisung thai Maharaj de pusur malaika o bai atibu ai doli batam thang salai khasido sababe abo sondeo phaimayo sini o te bai sopna hai doli tam salai ka bubagrai bro saisung salai ka ble pusur pu chungkhnali khorang toya ke samokau hungke abo kau menam se hayade khorang loud wo samoy ke trut push salai moy ke kau si hiu chungke riang ke abo jibon abo kau kaham ungmaya abo may Maharaj I humbly request you whenever you come from Delhi or London or from Asman say anywhere when you come after 1 month or 2 months or 3 please call all of us
and meet openly. Kulam sadi will be very much satisfied. Otherwise, what will happen? Suspicion will come. Suspicion painai. Aroba pona ba doli ba thang rang de la tong khabu bang thia. Te masa no koni ko ba deboji po sondeo khenai. Haya de? Yes or no? Yes. Abong pando. Jori tu bu bagra manek ma ha bagra. We are all his kids. We are all his organs of his body. Aga tu equal love nangnai. Yes. We need equal love, equal treatment, equal opportunity, equal respect. This is what we expect from you, Maharaj. And we should never regret of what we have done. Ang ay ni parabo sawo. From grassroots is the president, sub-zonal is chairman, VC is chairman. Think you are Maharaj Product Kishore. Think you are EM Doli Riang. Think you are LOP Onimes Debrama. Think you are Bikerang Call, the promoter and president, and think in that way and work. Abo ketu ye samong tani ang no bubagra ang no EM ang no president ni tu ye ni daito ni pot no tu ye respect yourself ni pot no respect ye daito palon ke ti pramota solid ti pramota na all ti prasaro tero lokho ti prasa all will be ti pramota abo pandawo bono ay kabamong tong nai takuram kuro tre ke hain ke Maharaj sanai kobro my dear brothers and sisters, let us sini mainwo kobro bono to ye hot discussion takedi Jesu kok borok Romans kriya mahaskri be pongto riang ni kau recognition pongto ini purthi bioni ni tong thai stir growing ke that is nothing my dear brothers and sisters aboni ok pandawo nini tong thai thiring ke automatic ni kau phainai ang puila ai ni kau san mang tam mangnai ang hasaka sai nang ni blana yes or no ang kau sana ingke first I should be born on this earth amuni bohok tu yang achai nai nang nai Airpore ai ni jokon sokpai nai ang manai hingnai kau sanis nungnai that means ai ni first tamo tongnai hasaka ang ma sai granai aboni wa pandawo nini kau sanman ba ye nini culture protection khenman ba ye nini religion protection khenma pandawo ti pramotha is always welcoming ti pramotha is a platform ti pramotha Maharaj will protect every community's language Maharaj will protect every community's culture Maharaj is equal for everyone aboni wa pandawo poila wa chini ma chini tai chini tong thai no chung thir khe mala nai yes or no yes abor pandawo bosu nang le tre sanai ang le bang ko phumai jaya patin ko ro samchu ya asu sarung ya kau ang baye ang je samonim siyo kromo dera ma to hang ke ta khoro khoma khedi ai bi doli samo chaha hingke bale thang ya bo kau no noni filo apply khedi abong ke je chung chalai nai bosu sanai ko bomung laru ye ai ko ro no pai ri ha ti prasa yu lo tho ti pramotha yu lo tho greater ti pralen khai no minus to khak cha jotono